Još jedno dobroveče, poštovani slušalci. Ovog puta počinje emisija Gnev Srbije. Da se izvinim za onaj prekid malo čas, jednostavno internet je pukao i nestalo mi je sve sa ekrana, video sam samo sebe, što svakako nije dovoljno za jednu takvu emisiju. Sad se internet vratio, ali ode voz. Pored mene je moja tonska snimačica Aleksandra Arsović, pošto ja večeras radim emisiju iz kulture i njoj će tu biti odlična prilika da vidiš šta ima novo na Facebooku, da se ne umara dete i to. O čemu ćemo danas pričati? Ako ste slušali prethodnu emisiju, danas je 100-godišnjica, evo pre 6 sati je bilo ravno 100 godina od kad je major Dragutin Gavrilović poveo ostatke 10. puka i Sremskog dobrovoljačkog odreda i jedan mali odred žandara na poslednji juriš, ovde gde se danas nalazi blizu bazena 25. maj. Ko poznaje Beograd zna gde je Dunavski kej i gde se odigra poslednja drama, odnosno posljednji čin drame odbrane Beograda 1915. godine. Ako prođete tu, naići ćete na jedan spomenik relativno skoro postavljen, ne znam da li ima 15 godina da je postavljen spomenik, iz koga ne biste naslutili o čemu se tu uopšte radi. To je vrlo čudan spomenik, modern, bez jedne realistične slike na sebi, potpuno nešto uvrnuto i samo oni koji baš znaju da je to spomenik braniocima Beograda, oni otprilike mogu da priđu i da pogledaju dve ploče na srpskom i na engleskom jeziku, gde piše, ukratko je opisana borba za Beograd 1915. godine, koja je trajala neka 3 dana i tako, baš kažem, nekako onako deluje krajnje neprivlačno spomenik. Ne biste mu prišli, mislili biste da je neka tako popartistička skulptura. Sa druge strane, gore na Košutnjaku, u ulici Kneza Višeslava, se nalaze dve grobnice jedna do druge. Jedna je austrijskim i nemačkim vojnicima koji su poginuli, njihove kosti su tu skupljene. Tu su austrijski i nemački vojnici koji su poginuli od 5. do 7. oktobra 1915. godine i na nekih 50 metara od njih grobnica koje je August von Mackensen, glavni komandant nemačke vojske na Balkanu, podigao hrabrom srpskom neprijatelju. Tu leže kosti branilaca Beograda, ali ne samo tu. One leže i na 30 metara od crkve Ružice, u zidinama Kalemegdana. Do pre 10 godina ste mogli i videti te kosti, sad su negde sklonjene, pomerene, ne znam nija gde su. I sam heroj tog 7. oktobra, major Dragutin Gavrilović, počiva na novom groblju na 50 metara od Vojvode Putnika, ali u jednoj sporednoj parceli gde su grobovi gusto posađeni. Sasvim slučajno sam naleteo na njegov grob, dakle ničim posebno nije obeležen. Ako se ne varam, 1986. godine udruženje potomaka boraca u oslobodilačkim ratovima, ili kako se već to zove, je podiglo jednu bistu, dakle samo je glava u pitanju i vrat Dragutina Gavrilovića, i taj grob se nalazi, dakle, levo od kapele Vojvode Putnika na novom groblju. Zaborav polako pokriva sve. Nikada ta priča o Soluncima, pa boga mi ni odbrani Beograda nije ispričana. Mnogo je o tome pričano. To se stalno prežvakava, to je dosta eksploatisana tema, ali nikada ta priča nije imala svoje vreme. Posle Prvog svjetskog rata nije bilo zgodno vreme. Ozlojeđivali bi Hrvate i ostale koji su učestvovali u tom ratu. Klima SHS, odnosno Kraljevine Jugoslavije, nije bila zgodna, jer ti Solunci, a ga pomeneš, mora pomeneš i protiv koga je ratovao, tako da nije bilo zgodno. Posle Drugog svjetskog rata nešto slično. To je tako, prosto se negde podrazumevalo da je to tema o kojoj može da se priča, niko nije branio, istina, da se priča o tome, ali sami smo se kočili, eto, da se braća ne nađu uređena. Posle 2000-te, pa iz drugih razloga nekih,
Mi kao izazivači Prvog svjetskog rata, imperijalisti, mali imperijalisti na Balkanu i tako da, opet ta priča. I stalno ta priča, ne samo o odbrani Beograda, nego uopšte priča o Prvom svjetskom ratu, je stalno negde pričana i nije dopričana. Odnosno, uvek se vrtela u malom krugu poštovalaca tradicije i srpskih heroja. Danas, ja nemam šta novo da kažem o tome, dakle, sve je već rečeno, međutim, stalno imam jedan osjećaj da nismo ispričali priču kako treba i neću je ni ja večeras ispričati do kraja kako treba. Prosto nekako beži nam to stalno. Sve je nešto preče, sve je nešto važnije, pojavljuju se novi heroji sa farme, sa ovoga, sa onoga velikog rata. Uvek ima nekih novih heroja pred kojima blede oni stari heroji i nestaju. Za moju generaciju i možda za one 10 godina mlađe od mene, ovi ljudi, poput Gavrilovića, poput Ignjata Kirchnera, mladog poručnika, relativno mladog, Živka Kezića, poručnika od 19 godina, oni će za mene i za moju generaciju sijati zauvek. Već za generaciju naše dece, za generaciju naših unuka, ne znam još kako će se stvari odvijati, ali veoma bi me iznadlo da prepoznaju ta imena. Da im nešto u glavi zazvone ta imena, da su makar poznata. Da ne pita da li, kad mu pomeneš Dragutina Gavrilovića, kao je to ona i Zvezda Granda. Zašto to kažem? Evo, sad me Aleksandra pogledala prekorno. Kad otkucaš na internetu Milan Rakić, šta misliš, šta prvo izlazi? Otkucajte na YouTube-u Milan Rakić, pa ćete vidjeti da prvih 20 ponuda je neki dečko koji peva na Zvezdama Granda. On je, pevajući na Zvezdama Granda, već sada imao mnogo više pregleda nego Milan Rakić od kad je okačen na YouTube, mislim na pesnika Milana Rakića. Mali je Milana Rakića, svog velikog imenjaka, potisnuo na 20. mesto. Tako da uopšte, da nemojte misliti da preterujem kad ovo kažem, zaista se tako stvari odvijaju. Kaže Drago, opet ja da ti kažem da se jedan planinski vrh prevoji u Kanadi i na Rocky Mountainsu zove po Vojvodi Putniku. U Kanadi se zove, u Srbiji se ništa ne zove po njemu. Tako da preverio bi se čak i onaj ko misli da se ona turistička agencija Putnik zvala po Vojvodi Putniku. Nije. Dakle, ovi heroji, nije to mnogo, znate, 100 godina. Mi koji danas ovdje razgovaramo za 200 godina nećemo biti tu da proslavimo ili da makar obeležimo godišnjicu. Jedinstvena je prilika, 100 godina. 100 godina i 6 sati. Od posljednjeg juriša, kada su posljednji put pokušali da bace Švabe u Dunav. Cela igranka je počela zapravo 5. oktobra. 4. popodne je bila reglaža artiljerije, osuli su iz preko 500 topova, su počeli gađaju tada neveliki Beograd. Beograd tada nije imao ni čitavih 100.000 ljudi. Bio je ranga nekog Kragujevca, danas možda i manji. I počela je reglaža artiljerije, ispalili su one plotune da bi nekako još korigovali vatru. Već tada je zapaljena, Dorćol je zapaljen već tada tim probnim plotunima i počela je razmena. Oficiri su odmah zvali pretpostavljene komande, one su zvale vrhovnu komandu i Putnik je tada rekao: nemojte se bojati, ovo samo, kaže, iskušavaju svoju artiljeriju i naš duh da vide od kakvog smo materijala. Sutra će početi prava igranka. I sutra je počela prava igranka. Na Beograd je bačeno tog 5. oktobra 11.000 granata. Spram toga bledi NATO intervencija. 11.000 granata samo 5. oktobra. Srpska artiljerija je pokušala da odgovori, međutim imala je svega jednu bateriju dalekometnih topova, obalskih topova takozvanih. Oni su ućutkani vrlo brzo jer su aeroplani austro-ugarski, nemački nadletali te baterije i na taj način davali signal svojoj artiljeriji gde se nalaze te baterije, tako da je srpska artiljerija praktično već prvog dana izbačena potpuno iz igre i Nemci su mogli da nastave da udaraju kako im je volja. Tome treba dodati i monitore, oklopne brodove koji su špartali
Dunavom i zasipali vatrom naše trupe. Srpska odbrana Beograda je bila vrlo tanka. Vrlo mali broj ljudi uopšte branio i Beograd, od poteza od Grocke do Ostružnice, ogroman jedan prostor je branilo svega nekoliko hiljada vojnika, što znači da odbrana bila vrlo retka i vrlo slaba. Na kraju krajeva znate i sami kako se odvijala priča te 1915. godine, napadnuti smo sa 3 strane i nije se imalo zašto i za koga odvojiti. Sve rezerve su ubačene u borbu još prvog dana. Na glavnom pravcu neprijateljskog udara našao se Sremski dobrovoljački odred, nekih 300 momaka koji su preplivali ili na drugi način prešli Savu i Dunav i ušli u sastav srpske vojske kao dobrovoljci. Većina tih dečaka imala 16, 17 i 18 godina. Mali broj ih je bio stariji. Nešto starih četnika iz Makedonije, šaka njih, 10. kadrovski puk, u kome je bio i bataljon majora Dragutina Gavrilovića i jedan mali odred žandarmerije koji se uključio tek 7. oktobra u borbu. Ostala su živa svedočanstva, zahvaljujući poručniku Živku Keziću, jednom izvanrednom starcu koga sam ja gledao na TV-u. I to ne tako davno, možda pre 3-4 godine sam ga gledao u emisiji Trezor. Dakle, emisija snimljena pre možda i 40 godina, jer crno-bela je još, crno-beli je zapis. Jedan starac, onako sed, lep, plavih očiju, rekao bi svetlih očiju u svakom slučaju, i gospodstvenog držanja, kasnije napravio neku karijeru u civilstvu, školovao se i tako, nije bio banalna pojava, bio je najmlađi oficir u odredu i pričao je da je cela odbrana bila postavljena tako da su noću prišli na nekoliko metara od Dunava, iskopali rovove i prebacili se u te prednje rovove koji su bili puni vode i blata i svega, jer su Austrijanci tukli rovove pozadi. Oni su prešli u prednje rovove i tu su maskirani proveli tu prvu noć bez velikih gubitaka i tu su sačekali prvu invaziju Nemaca. Mackensen je, kao mnogo bolji vojskovođa od Poćoreka, rešio da otvori komunikacijski pravac prema Velikoj Moravi, odnosno kroz Veliku Moravu, pa ovamo do Stalaća, da otvori glavni komunikacijski pravac, da razlomi srpske trupe na 2 dela i nije žalio ljude za tako nešto. Što je u osnovi bilo mnogo ispravnije od onoga što je Poćorek radio, jer za vreme dok je trajao napad na Beograd, Mišice sa relativno malim brojem vojnika, oko 30.000 svega je ta prva armija imala, jer su oduzimali jednu diviziju, drugu diviziju, jedan puk na kraju je spala na manje od 30.000 pušaka. On se i dalje na zapadu Srbije veselo igrao sa austro-ugarskim trupama i tukao ih je ono od dana do dana. Dakle, uspevao je da manevrima kupuje i vreme i prostor. Ali odbrana Beograda je bila tanka i 6. je počelo iskrcavanje. 6. oktobra je počelo iskrcavanje da bi otkrili posljednje položaje srpskih mitraljeza i topova. Ovi su na šlepere stavili konje. I naravno, malo neoprezno, posljednji srpski mitraljezi i posljednje baterije, posljednji topovi koji su još bili u upotrebi, su otvorili vatru i oni su bili ućutkani. Na kraju je sve spalo na pušku i na nož i bombu. Živko Kezić je ostavio izvanredna svedočanstva o tome. Kaže, kako se koji talas Nemaca iskrcavao na obalu, mi smo ostavljali puške, uzimali samo strašne četvrtaste bombe i bajonete. I kad bi se ovi iskrcali šlepera, kaže, pobacali bismo bombe, uleteli među njih sa noževima i 11 talasa su uspeli da zaustave. 11 nemačkih bataljona je poklao na toj obali, ali više se nije imalo ničega, ni hrane. Kaže, bili smo na 2 metra, 3 metra od Dunava, bili smo žedni, nismo smeli glavu promolimo dok se oni ne iskrcaju. Nismo, kaže, imali ni vode, a o hrani nije bilo ni govora i onda su počeli se povlače ovamo po Dorćolu do ulice Cara Dušana današnje. Tu su pokušavali da pruže još neki posljednji otpor i tu, gde i danas
da je do skora postojala ploča, spomen ploča braniocima Beograda, pa je negde nestala, pretpostavljam da je bila bakrena kad je nestala, i tu je major Gavrilović održao svoj poslednji govor i pozvao vojnike na još jedan juriš da još jednom probaju da zagospodare Dunavskim kejom. U tom trenutku gotovo da nije imao trupe. Sremski dobrovoljački odred je od 300 momaka koji su bili već do tada imao 250 izbačenih iz stroja, što znači 5/6 je već bilo izbačeno iz stroja. Kaže da nisu imali vazduha jer je sve gorelo tu nekada, tu su kuće bile drvene, loše građene. Nisu imali da piju ništa, pa su pili šta stignu, nije bilo vode, nego su pili alkohol umjesto vode, šta god naiđu su pili. Dolazili su stanovnici Beograda, pokušavali da im doture neku hranu i nešto za piće i da izvuku ranjenike, međutim to se uglavnom loše završavalo jer je paljba sve vreme bila žestoka. Mnogo je i naroda poginulo, je vojnika, sve u svemu negde na obali je ostalo 11.000 Nemaca i između 4 i 5.000 građana Beograda i vojnika je izginulo tu na jednom malom odseku koji je recimo od ulice Francuske, da je danas Francuska ulica, pa ovamo negde do Ušća, to je možda 1,5 kilometra, da je odsek, ne verujem da je veći. Na tom odseku je ostalo dakle nekih 15 ili 16.000 leševa, što naših, što njihovih, i verovatno mnogo ubogaljenih i ranjenih. Očigledno da je bila veoma žestoka batalija. Iako je u tom trenutku bilo izvesno da se neće moći održati, odnosno da je svaki pokušaj da se likvidira nemački mostobran propao, jer sa ono malo vojnika, dakle Gavrilović je raspolagao sa možda 300 vojnika u tom trenutku ili nešto preko 300, na svu onu Tevabiju Nemačku koja se već iskrcala i proširila mostobran za tih 2 ili 300 metara je praktično bilo nemoguće. Nemoguće likvidirati mostobran. Ali to je ono što se dešava jednom u mnogo godina. Možda samo jednom u jednom pokoljenju se takve stvari dešavaju. Stvar više nije značilo ništa pobediti ili izgubiti, poput cara Lazara, na ovome svetu, nego u nekom drugom svetu, u nekom carstvu nebeskom ili ne znam ni ja čemu. Vrlo je teško to objasniti. Sam Živko Kjezić kaže da su bili potpuno umorni, neispavani, 3 noći bez spavanja, bez hrane, bez vode, stalno pod paljbom, slabih živaca već istanjenih. I kaže, kada je Dragutin Gavrilović održao taj svoj čuveni govor, oni su živnuli. Potpuno je bilo svejedno da li će živjeti ili umreti. Toliko su već bili izmoždeni, naišli su na jednu cvećaru i zakitili se cvećem koje su u njoj pronašli. I krenuli u taj posljednji juriš. Tačno u 3 časa neprijatelj se ima razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast otadžbine i Beograda. Vi nemate više da brinete za vaše živote koji više ne postoje. Zato napred u slavu za kralja i otadžbinu. Živeo kralj, živeo Beograd. Ne znam gde sam, ležim u gluhoj mračnoj sobi, ali znam da nisam mrtav jer i suviše me boli. Kao krtica u rupi koristim miris i dodir, hladne šipke kreveta na bole smrdi frotir. Cepčica iz ruke se završava u boci, dok u panici shvatam da zavoj prekriva mi oči. Skorila krv pod gazom, nesnosno me svrbi, valjda sam u bolnici, najgore slutim. Dozivam u pomoć, nadam se da će me čuti, vazduh napušta mi grudi, ali izostaju zvuci. Da shvatim šta se događa, uzalud se mučim, u sećanjima tražim delić slagalice ključni. Nam je broj, mi više nismo bitni, jurišamo u boj, samo naroda preživi. Složili smo korak, usmerili misli, potreban je svaki borac kao bedem ofanzivi.
Predah od krvi, tišina grobna, dužinom horizonta težak baruta oblak i kilometri žice, sad kaže da je zora. Život teče negde, ja izgubio sam korak. Dugo padala je kiša, u kostima hladnoća, kaljava voda spira zidove rova. Novi zapis u dnevnik i opet me kopka. Da li su to možda moja poslednja slova? Priča jednog voda, ljudi svakog svoja, uniforme iste, sve ih odukla je borba kroz bezumlje fronta, jedan drugom odan. Neodlučnost jednog za sve bi bila kovna. Naredba ista svakog jutra se čeka. Oslobađamo mesta kojim ne pamtim imena. Posle pogibenog juriša do poslednjeg metka. Sudbina je krvava na vrhu bajoneta. Dolazim sebi, pokret istog časa. Gleda lica oko sebe, dobro poznata grimasa. Oružje na gotov, na mesto dnevnik vraćam. Artiljerijska vatra našem jurišu je pratnja. Prvi korak kroz blato, potom na krstu vatru. Otežano disanje pod zaštitnom maskom, osvajanje ničije zemlje. Metar po metar, miris baruta i krvi koji nosi metar. Leševi i ranjenici, ne čuju se krici, ko strašila masakrirani grče se na žici. Topovsko meso, olovni vojnici, ovo polje je tabla, mi figure u igri. Nemam vremena da mislim, dok proleću hici. Ne vidi se položaj do kojeg treba stići, dok života je u meni, ruke neću dići za više cilj. Mi uopšte nismo bitni. Krvi plaćamo cenu slobode, oprosti nam Gospode. Jeza mi prolazi kroz kičmu od straha, skidam masku, uspevam da dođem do daha. Peku me oči od krvi što se sliva, svi dalje jure, nije stala ofanziva. Ustajem polako, noga mi se grči, osjećaj se vraća i počinjem da trčim. Suji mi ušima, ali ne vidim šta se događa. Počinjem da pucam, ne znam da li pogađam. Probili smo liniju, neprijatelj se povlači, leteli u rov, više nego odlučni da idemo do kraja. Dugo čekao se pomak, oči u oči, bajonet u stomak. Izvuče nam je broj, mi više nismo bitni, jurišamo u boj, samo naroda preživi. Složili smo korak, usmerili misli, potreban je svaki borac kao bedem ofanzivi. Izvuče nam je broj, mi više nismo bitni, jurišamo u boj, samo naroda preživi. Složili smo korak, usmerili misli, potreban je svaki borac kao bedem ofanzivi. Vraćamo se u Nev Srbije. Borbe se nisu vodile samo na ovom odseku. Dakle, borbe su se vodile od Grocke do Ostružnice. Svuda se osjećao pritisak nemačkih trupa, a naročito teške borbe su bile na Adi Ciganliji, na Ušću i Dunavskom keju. Ada Ciganlija je inače jedno veliko groblje, jer i 914. i 915. godine grdna batalija bila na Adi Ciganliji. Nemci su za Srbe bili nov neprijatelj sa kojim se ranije nisu sretali, pa su eto malo izazirali od njih. Bili su disciplinovani, govorimo o Nemcima, u tamno-zelenim uniformama, jedino su oni i Srbi imali tu neku vrstu tadašnjih maskirnih uniformi i sa šlemovima, sa šiljkom na glavi, sa nazubljenim bajonetima. Bilo je, s jedne strane neki su podcenjivali Nemce, s druge strane su zazirali i to je bio prvi borbeni dodir sa Nemcima uopšte i na kraju se ispostavilo da se po drugim okolnostima i tekako moglo nositi sa njima. Srpski vojnici su bili malo razočarani Nemcima, očekivali su da je to neka mnogo veća sila, videli su da je njih kuršum buši i da to tako prosto funkcioniše. Na Adi Ciganliji se vodila ogorčena borba, tamo je bio prvi bataljon 7. puka 2. poziva. Tadašnji bataljoni su u punom sastavu imali oko 800 ljudi, taj bataljon ne verujem da je imao, ali neka je i bio u punom sastavu. Ada Ciganlija je dugačka preko 2 kilometra. I ta 2 kilometra je pokrivala 800 vojnika u najboljem slučaju. Imali su čak i neku vrstu improvizovane rečne flotile da bi se oduprli nemačkim patrolnim čamcima, monitorima, oklopnim brodovima i tako dalje, pa su u osnovu te flote činili ruski i britanski torpedni čamci, oklopljeni patrolni brod Timok sa jednim jedinim topom na svim tim brodovima i oklopljeni motorni čamci Jadar, Pobeda i Sveti Đorđe i nekoliko čamaca, privatnih čamaca koji su bili stavljeni u funkciju održavanja veze sa trupama na Adi Ciganliji. Odred majora Gavrilovića, kao što rekoh, je krenuo taj posljednji juriš i strahovito
postradao. Nemačke trupe su bile u tom trenutku udaljene od njih svega 20 do 30 metara, utvrđene pored pruge. Tu postoji taj nasip. Tako da su oni praktično bili na gornjoj poziciji u odnosu na Srbe. I uspjeli su prenesu veliki broj mitraljeza već tada da bi obezbedili mostobran. Mali broj branilaca Beograda je preživeo masakr na Dunavskom keju, a gotovo svi su bili lakše ili teže ranjeni, uključujući majora Gavrilovića, čiji je život nekoliko dana visio o koncu, bio je pogođen u vrat. Sutradan 8. oktobra, kako nikakva pojačanja nisu stizala, neprijatelj je zauzeo Adu Ciganliju i u masama prešao preko mosta koji je povezivao Adu sa srpskom obalom. Jedno inženjerijsko odeljenje je trebalo da digne taj most u vazduh, međutim, što kažu, mina je slagala i most je ostao. Istog dana, dakle 8. oktobra, Nemci su zauzeli Banovo brdo, a zatim i Čukaricu i Topčidersko brdo. Trupe na Dunavskom keju i Kalemegdanu još su se držale, ali ovi su im već zašli za leđa. I na kraju su i te trupe morale da se povuku u pravcu Vračara i kasnije ovamo na jug. Time je završena praktično operacija odbrane Beograda. Noć nije prekidala borbena dejstva i noću su se klali. Beograd je bio osvetljen reflektorima sa mnogi snažnih reflektora i preko reke i sa samih monitora su osvetljavali položaje odbrane. Nedugo posle ponoći, komanda odbrane Beograda izdala je naređenje za povlačenje na liniju Veliki Vračar, Dedinje, Petlovo brdo, Železnik, Ostružnica, što znači da je odlepljivanje od reke već bilo značajno. Savezničke vojne misije i posade su napustile Beograd 9. oktobra, a Dedinje je napušteno pošto je bukvalno preorano granatama. Posle više neuspelih kontranapada i povlačenja na nove položaje, srpskoj vrhovnoj komandi 11. oktobra bilo jasno da je bitka za Beograd izgubljena. Kao što rekoh, gubici srpske vojske su na ukupnom frontu od Grocke do Ostružnice iznosili oko 5000 ljudi, ne računajući tu i civile koji su ranjeni prilikom bombardovanja i poginuli. Austro-nemačke snage su imale oko 11.000 izbačenih iz stroja, što uopšte nije mala cifra i osetili su taj gubitak. Sam Dragutin Guta Gavrilović rođen je 25. maja, kao i Tito, samo 10 godina ranije, 1882. godine u Čačku. Od oca Petra, lokalnog krojača, i majke Milke, koja je bila po običaju ondašnjeg vremena domaćica. Završio je 32. klasu niže škole Vojne akademije u Beogradu 1901. godine. Pitomci ove klase posebno su se istakli u ratovima za oslobođenje i ujedinjenje, a njihovoj slavi mnogo je doprineo i sam Dragutin Gavrilović. Ukazom kralja Aleksandra Obrenovića 15. avgusta 1901. godine proizveden je u čin pešadijskog potporučnika kao 109. u rangu od 192 svršena pitomca. Dakle, i u slučaju Dragutina Gavrilovića važi ono da se diploma neke škole potvrđuju u životu. Ne znam ko je bio najbolji pitomac, nisam našao taj podatak, ali znači da je Dragutin Gavrilović bio osrednji pitomac, ali je položio onaj najveći ispit, onaj životni ispit, ono što život traži od jednog oficira. Osim toga, zapazite 192 svršena pitomca u klasi. Ja mislim da danas u Srbiji, koja ima 2 puta više ljudi nego što ima tadašnja Srbija, zapravo ta Srbija u kojoj je Dragutin Gavrilović postao potporučnik, ja malo i zabagova što kaže, je imala 2.300.000 stanovnika i imala je 192 pitomca po klasi. Danas mislim da proizvodimo negde oko 70 pitomaca po klasi. Samo da vam bude jasno koliko je vojska bila značajna tada i koliko je na malu jednu naciju od 2.300.000 ljudi štancovala, dakle, 200 oficira svake godine. Dragutin Gavrilović je učestvovao u Balkanskim ratovima, u Prvom svetskom ratu i u Aprilskom ratu 1941. godine čak stigao da učestvuje, dakle, ceo njegov život je sastavio, dakle, 4 rata je sastavio u svom životu. Imao je 18 odlikovanja i spada u
najodlikovanije oficire srpske vojske, mada je svoj prvi orden, zlatnu medalju Miloš Obiljić, zaradio tek kao kapetan prve klase za hrabrost iskazanu u bici na Bregalnici. I tamo je bio, u najkrvavijoj bici. Tada je tog 13. novembra 1913. godine unapređen u čin majora. U toku Kolubarske bitke ranjen je u borbama kod sela Konatica kod Obrenovca, a za iskazanu hrabrost odlikovan je Karađorđevom zvezdom sa mačevima. Ono što je interesantno zapaziti, evo kaže, Drago ded Dejana Berića, dobrovoljca u Donbasu, negde postoji njegov spomenik, bio je komandant jednog od tih brodova u odbrani Beograda i završio je život zajedno sa svojim brodom. Ono što vredi zapaziti, 1913. je Dragutin Gavrilović unapređen u majora. Do 1941. to je, ako se ne varam, 27 godina, je dobio 2 čina. Svega 2 čina je dobio za 27 godina. Slutim, ja ne mogu to da znam, ali slutim da ni tada ljudi tog formata nisu bili posebno cenjeni. Teško mi trpimo dobre. Dakle, Gavrilović imao svega 33 godine. Bio je mlad čovjek kada je komandovao 2. bataljonom 10. kadrovskog puka odbrane Beograda. Tu će u jesen 1915. godine svojom nepokolebljivošću, svojom hrabrošću i čuvenim govorom koje je održao svojim vojnicima ući u večnost srpske istorije i u panteon neumrlih srpskih heroja. Vraćamo se u Dnev Srbije, pričamo o braniocima Beograda 1915. godine, o braniocima grada koji danas ne bi imao smisla braniti uopšte. Nekako mi se sve čini kad bi danas neko naišao preko Save i Dunava, ovde bi stajao red onih koji bi ga obasipali cvećem. Ali ko to može znati? Slava junacima Milane, brate, od majora Gavrilovića pa do najmlađeg Sremca što je pohitao i preplivao da spasi Beograd, kaže Milinko. Šta bi mi, Srbi, u 6. deceniji bez tvojih emisija, teško i preteško, sledao bi nam samo šapat. I što kažeš, oni najmlađi, najtvrđi Srbi sa malo škole što rastu, bit će da si u pravu, oni će vratiti točak i spasiti nas. Pozdrav, Milinko.
iz Ivanjice. Pozdrav, brate moj. Inače, možete zovete na telefon i na Skype, otvorit ću večeras, jer mislim da nisam ja jedini koji treba da oda počast našim precima. Moj pradeda je učestvovao u oba Balkanska rata, kaže Nikola, i u Prvom svetskom ratu stigao do Bizerte. Jedino što ga je začudilo je kad Francuzi skidaju kape kad seljaku na pijaci kažu bonjour, monsieur. Na ostalo se lako navikao. Da, kod nas seljak nikad nije bio monsieur, to je tako. Drago dodaje, kaže, u borbi koja je trajala pola sata oborene, čekaj, prilikom povlačenja vojske ka Novom Sadu, njegov brod je 12. aprila oko 7 sati ujutru napala nemačka avijacija kod sela Čelere u Drugom svetskom ratu. U borbi koja je trajala pola sata oboreno je 12 aviona, međutim brod je oštećen bombama i počeo da tone. Napad je preživelo oko 10 od 76 članova posade, dok je Berić potonuo zajedno sa brodom na 1287. kilometru Dunava, nedaleko od Čelereva. Njegovo telo pronašli su seljaci kod sela Belegiša i sahranili na Seoskom groblju. Izvini Milanče, znam da nije vezano sa Majerom Gavrilovićem i Prvim svetskim ratom, ali rekao da se pomene, zbog njegovog unuka Dejana Berića, snajperiste iz Donjecka. Rade, kaže, slava im i hvala svim našim đedovima i prađedovima, mi prst na čelo i da se dobro zamislimo sa čim ćemo pred njih. Mi smo stigli dotle da, sad ne znam, kako da kažem, nešto treba prislonimo na čelo, da li prst, da li cevku, ali za nešto smo zrelije prislonimo na čelo, to je istina. Šta se dalje dešavalo sa Dragutinom Gavrilovićem? Teško ranjen u vrat, na nosilima je praktično prenesen preko Albanije i tamo iskusio sve muke i nedaće albanske Golgote. Tako, lekari su ga već bili otpisali, nisu imali nikakvu prognozu za njega. Međutim, nekako je preživeo i ponovo je komandovao svojim drugim bataljonom. Čak je taj bataljon štitio povlačenje dela trupa i istakao se u borbama kod Rekovca i kod Novog Brda 1915. Naročito je bila velika zasluga njegovog drugog bataljona u borbama na Šimširovom brdu iste godine, kad su omogućili prelazak Moravske divizije preko Vezirovog mosta u Albaniji. Gavrilović i njegove desetkovane trupe do kraja su štitile prelazak ostalih trupa preko Albanije, od Arnauta i narod, naravno, koji je išao sa vojskom. Na Solunskom frontu Major Gavrilović je za ranije zasluge u odbrani Beograda unapređen u čin potpukovnika i odlikovan ordenom Belog orla sa mačajima. Od 1916. do 1918. godine sa svojim vojnicima se istakao u borbama na istočnom i zapadnom veterniku, Trnovskoj kosi i Obloj Čuki, čuvena bitka na Obloj Čuki. Zašto je odlikovan još jednom Karađorđevom zvezdom i 2 puta ordenom Belog orla? Možda ne znate, ali njegov 10. puk pod njegovom komandom je prvi puk koji je probio Solunski front. Posle proboja Solunskog fronta, vojvoda Bojović ga odmah predložio za unapređenje u čin pukovnika, ali je navodno vojvoda Stepa Stepanović bio protiv toga, jer je smatrao da je Gavrilović isuviše mlad za pukovnički čin. Tada je imao, 36 ili 7 godina. Nikad nisi dovoljno mlad da pogineš, ali za činove i za te stvari može se desiti da budeš premlad. Posle Prvog svjetskog rata, tada već pukovnik Dragutin Gavrilović bio komandant u više mesta, u Kikindi, u Vršcu i Segedinu. U čin pukovnika unapređen je 1920. godine, a potom je postavljen za komandanta 12. puka koji je bio stacioniran u Kruševačkoj kasarni Car Lazar, koja i danas postoji. Na službi u Kruševcu Gavrilović je proveo najlepše godine svog života. Još uvek dovoljno mlad, tu se oženio svojom suprugom Darinkom i dobio 5 dece, 4 ćerke, Milicu, Ljubicu, Dragicu i Emiliju i sina Dragoša. Sve kćeri su se udale za oficire, a sin je završio vojnu akademiju i uoči Drugog svjetskog rata dobio čin kapetana. Gavrilovićev puk je bio jedan od najuspešnijih u vojsci Kraljevine Jugoslavije. Najuspešnije je savlađivao redovnu nastavu i služio za ugled u svakom pogledu, kažu ljudi. Gavrilovića su nadređeni isticali kao veoma uspešnog starešinu. Za najbolje izvedenu nastavnu obuku vojnika u nastavnoj 1925. i 1926. godini Gavrilović je odlikovan ordenom Svetog Save 4. stepena. Pukovnik Gavrilović je u Kruševcu proveo punih 10 godina, od 1920. do 1930. U tom periodu je aktivno radio i u aeroklubu
i bio predsjednik streljačke družine Obilić i Sokolskog društva. Kad je 1930. premešten u Beograd, proglašen je za prvog počasnog građanina grada Kruševca. Ovo priznanje mu je uručio ugledni kruševački sudija i predsjednik opštine Đorđe Drenovac. Sokolsko društvo ga je proglasilo svojim počasnim članom. Za vreme službovanja u Kruševcu pukovnik Gavrilović je sa porodicom živeo u današnjoj ulici Majke Jugovića. Tada se zvala Dušanova ulica, to je u centru grada, u kući koja se danas nalazi, na kojoj se danas nalazi spomen ploča. Kao ugledni građanin i uvažena ličnost i po položaju prisustvuje svim važnijim događajima i manifestacijama. Posebno je zaslužan za podizanje Sokolskog doma, zgrade koja se nekad nalazila na delu arheološkog parka. Ovo zdanje je porušeno 60. godina u sklopu arheoloških istraživanja Lazarevog grada. Ja se ne sećam te zgrade kao klinac, ali znam sa razglednica starijih, znam kako izgledala ta zgrada. Posle drugog svjetskog rata u Kruševcu je dugo tendenciozno zaobilažena ličnost Majora Gavrilovića. Kada su komunističke gradske vlasti 61. odlučile da Josipa Broza Tita proglase za počasnog građanina Kruševca, nije bio red da prvi počasni građanin bude pukovnik Gavrilović, a Tito tek drugi. Zato je u novom postupku poništena predratna odluka gradskih vlasti i za novog prvog počasnog građanina Kruševca je proglašen Tito. Neko ko se u herojskim danima srpske istorije te 914. i 15. nalazio sa one strane u neprijateljskoj uniformi. O periodu Gavrilovićevog života i rada u Kruševcu, kao i o njegovom značaju u srpskoj istoriji, prvi put se u ovom gradu javno govorilo 90. godine prošlog veka na inicijativu Društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije. Tada je u organizaciji Skupštine opštine i Narodnog muzeja u Kruševcu na njegovoj kući postavljena spomen ploča. Dragutin Gavrilović je ulicu sa svojim imenom u Kruševcu dobio pre, ako se ne varam, 10 godina, kad je izvršen proces preimenovanja gradskih ulica. Pukovnik Gavrilović, i pored svih hvala, izgleda nije bio baš omiljen kod visokih vojnih vlasti Kraljevine Jugoslavije, a kažu da ga ni kralj nešto nije volao. Uzrok tome mogao je biti njegovo strogo vojničko držanje i njegova odbojnost prema političarima tog vremena. A vi znate kakvi su političari, ako ih ne volite, umeju da uzvrate. Teško podnose kad ih neko ne voli, takvi su političari. Njegovi potomci tvrde da su izvesni visoki oficiri i ranije sprečavali i usporavali njegovo napredovanje u službi, a da je taj odnos kulminirao kada je pukovnik Gavrilović pao na generalskom ispitu koje je polagao u Skoplju. Negde piše u Štipu, negde u Skoplju, 1927. godine. Koliko je bio popularan kod vojske i u narodu, toliko je bio nepopularan kod političara. Prema nekim, istina neproverenim tvrdnjama, on je svojevremeno bio član tajne organizacije Ujedinjenje ili smrt, odnosno Crna ruka od 1911. godine. Ako je ta priča istinita, onda je moguće da je to bio razlog što su ga pojedini visoki oficiri ometali u napredovanju. Ja lično mislim da to nije slučaj. Nemam nikakve dokaze ni da je bio ovde, to su špekulacije. Nešto drugo u pitanju. Dragutin Gavrilović je bio nezadovoljan načinom na koji je Kraljevina SHS, pa potom i Kraljevina Jugoslavija, rešavala pitanje veterana i vojnih invalida. I dao je da se to oseti. Mislim da je to bio centralni razlog. Kako da kažem, ove priče kao bio u Crnoj ruci, nije bio u Crnoj ruci, nije bio heroj. 18 odlikovanja je zakačio. To nije razlog za ometanje, ali ovo bi moglo biti razlog za ometanje. Naravno, i ovo što kažem je jedna špekulacija. Nisam siguran da je to tako, nego prosto tako pretpostavljam. Posle prekomandovanja u Beograd 1930. Gavrilović je odbio da drugi put polaže generalski ispit. Bio je postavljen za šefa administrativnog odeljenja Ministarstva vojske i mornarice, što se nije moglo smatrati ponižavajućim položajem za jednog pukovnika, bez obzira na njegove ratne zasluge. Istovremeno je postavljen i na mesto profesora na Vojnoj akademiji. Njegovi potomci, sin i unuk njegove najmlađe kćeri, beogradske profesorke književnosti Emilije, unuk Blagoje Marinković i praunuk Miloš Marinković, koji danas žive u Beogradu, mišljenja su da je predmet koji su njihovom slavnom
pretku dodelili da predaje na akademiji, predmet je bio vojna administracija, bio ponižavajuća služba za jednog heroja iz Velikog rata. Srpski istoričari koji su se u posljednjih nekoliko decenija bavili tematikom Prvog svjetskog rata i koji poznaju ličnost i delo pukovnika Gavrilovića nisu imali takva zapažanja. Na kraju krajeva predavati na Vojnoj akademiji nije mala stvar. Kaže, sad tu se pletu mitovi i legende. Kažu da je bio veoma tih čovjek. Nije bio galamdžija, važio je za mudrog, poštenog i časnog građanina, živeo je skromno, svu svoju decu iškolovao, nemojte zaboraviti, oficirske plate nisu bile velike, sva deca su mu završila fakultete, nije sedeo po kafanama, nije jurcao muziku. U neku ruku atipičan oficir za ono vreme. Jer onaj oficirski kor koji su odgajili Obrenovići uglavnom jeste bio sabljaški i između kafane i fronta za njih neki poseban život nije ni postojao. Jednostavno nisu, što kaže, bili vaspitani da budu domaćini ljudi, nego sluge naroda. Dragutin Gavrilović je zarobljen posljednjeg dana aprilskog rata, 16. aprila 1941. godine u Sarajevu, sa mnogobrojnim srpskim oficirima u službi Jugoslovenske kraljevske vojske. Interniran je u Oflag, u blizini Nirnberga u Nemačkoj, a potom u Hammerburg, u kome je ostao do kraja rata. Dok je bio u zarobljeništvu, na njegov izričit zahtev, njegova porodica je odbila da prima pomoć koju je dodeljivala vlada Milana Nedića. Nije hteo da mu deca i žena jedu kolaboracionistički hleb. U Hammelburgu zajedno su se našli srpski i sovjetski, odnosno ruski oficiri. Ukupno u tom logoru bilo registrovano više od 18.000 sovjetskih oficira. U nemačkim logorima za ratne zarobljenike najteže su prolazili Rusi, jer SSR nije potpisao Ženevsku konvenciju o ratnim zarobljenicima iz 1929. godine. Tako su se u toku velikog otadžbinskog rata u nemačkim logorima sovjetski oficiri našli izvan okvira međunarodnog ratnog prava. Članovi komunističke partije, među njima politički komesari i ruski oficiri jevrejskog porekla, odmah bi bili streljani po dolasku u logor. U takvim uslovima pomoć od strane drugih zarobljenika bila je jedini način da se preživi. Dragutin Gavrilović, koji je već i sam bio star, nemojte zaboraviti, 1941. je major Gavrilović imao 53 godine, dakle bio je star kao ja danas otprilike, je pružao pomoć ruskim oficirima. Bio je aktivno uključen u prikupljanje i dostavljanje hrane i druge pomoći ruskim zarobljenicima. Srpski heroj verovatno se u tim trenucima sećao ruske pomoći iz Prvog svjetskog rata i svojih ruskih saboraca iz dana herojskih borbi na Dunavskom keju. Ostao je zapis o tome da je pukovnik Gavrilović jednom prilikom, kad mu je u vreme krsne slave stigao veliki paket iz Srbije pun hrane, čitav paket dao da se prošvercuje Rusima u njihov deo logora. Gavrilović i zetovi su pomrli u toku rata u nemačkim logorima za ratne zarobljenike. Njegov sin Dragoš uspio je da preživi zarobljeništvo i emigrirao je u SAD. Tamo se oženio i dobio potomke. Umro je 79. godine, a danas u Čikagu živi sin tog Dragoša, unuk i imenjak majora Gavrilovića, Dragutin Buca Gavrilović, koji tek ponekad dolazi u Srbiju i u Beograd. Priča se da je sam pukovnik Gavrilović, kad je napuštao zarobljenički logor, odbio da kao najstariji zarobljenik izađe prvi. Izašao je posljednji, iako mu je staro ratničko srce žudelo za Beogradom i porodicom. Kaže Miloš, ko je unapređen za 2 čina u 27 godina? Dragutin Gavrilović. Milošu, nisi od početka slušao. Major Dragutin Gavrilović je 13% major, a smrt je dočekao kao pukovnik. Dakle, neverovatno, jeli? Kaže Zora, neproverena vest, američki transportni vojni avion pao u Turskoj kod baze Inđirlik, u avionu bio i senator McCain. Sad ti hoćeš da me razveseliš u ovoj teškoj temi, nemoj. Aleksandra, nemoj se smeješ. Da. Tužno je ono što se pukovniku Gavriloviću dogodilo po povratku iz zarobljeništva u Srbiju.
Njegova sudbina je postala paradigma za sudbine gotovo svih srpskih junaka, a boga mi i metafora za sudbinu čitavog našeg naroda. Priče o onome što mu se dešavalo u oslobođenom Beogradu 1945. godine kontradiktorne su i nepotvrđene. Neki od tih priča govore, bile verovatne ili neverovatne, te priče su čak i njegovi potomci demantovali. Govorili su nisu tačno da je prebijen od nekih skojevaca. Ja mislim da se tu prepliću on i Bojović, da se priča o jednome prenela i na drugog. Dakle, prema jednoj od tih verzija pukovnika Gavrilovića su neki skojevci ili partizani pljuvali i tukli još na samoj željezničkoj stanici u Beogradu, videvši ga u uniformi kraljevskog oficira. Prema drugoj priči, Gavrilović je pretučen od strane komunista i njihovih simpatizera negde u okolini Slavije par dana po dolasku iz zarobljeništva u toku šetnje. Nosio je na sebi paradnu oficirsku uniformu, jedino odelo koje je u tom trenutku posjedovao. Kažu da uniforma je bila povod za linč, a Gavrilović je od posljednjeg tog prebijanja umro nekoliko dana kasnije. Takvi slučaje zaista i bilo. Vojvodu Petra Bojovića su 20. januara 1945. pretukla ga je grupa skojevaca koji su došli da ga prinudno isele iz njegove kuće u Trmskoj 25 u Beogradu. Prema nekim drugim izvorima, Vojvoda Bojović je više puta hapšen, grubo isleđivan i maltretiran. No, u svakom slučaju, ozbiljno je pitanje šta se tu zaista dogodilo. Tek ako porodica kaže da nije, pa ko zna, možda ne smije da kaže, a možda i nije bilo. Opet neka treća priča govori o tome kako je Gavrilović uhapšen, pa su ga sproveli u bivši konclogor na Starom Sajmištu. Tu su ga prebijali i ispitivali zašto se vrati u Beograd, da li hoće diže pobunu protiv komunističkih vlasti i tako dalje. Pa su ga onda prebacili u prostorije škole Vojislav Ilić, gde su nastavili da ga maltretiraju i od posljedica ove torture je umro u strašnim mukama nekoliko nedelja po puštenju iz zatvora. Inače je sahranjen u staroj engleskoj uniformi jer mu je uniforma kraljevske vojske oduzeta. Iz ovakvih slučaja torture nad bivšim ratnim zarobljenicima kraljevske vojske se može zaključiti da ova priča nije sasvim bez osnova. Prema arhivskim podacima, nove vlasti su samo protiv generala bivše kraljevske vojske vodile oko 50 postupaka zbog navodne izdaje. Ali nisam siguran da je u Gavrilovićevom slučaju u pitanju izdaje. Oni generali iz 1941. dobrim delom jesu izdali. Postoje još druge priče o sudbini Gavrilovića i njegove porodice koje su bez sumnje plod mašte ili neinformisanosti. Zapravo se ne zna tačno šta se tačno dogodilo. Potomci pukovnika Gavrilovića su više puta demantovali ove priče. Pravunuk, njegov Miloš Marinković, koji je za maturski rad o svom pradedi svojevremeno dobio nagradu grada Beograda, jednom prilikom je izjavio: ništa od toga nije tačno. Kad je moj pradeda došao iz zarobljeništva, bio je kost i koža. Bio je 7 dana u sabirnom centru na Banjici, gde se malo oporavio. Došao je kući, okupio porodicu oko sebe, 10. dana srce mu je puklo od uzbuđenja. Umro je u svom stanu na Slaviji 19. jula 1945. godine u krajnjoj bedi. Sahranjen je 2 dana kasnije, 21. jula, u odrpanoj uniformi pukovnika Jugoslovenske kraljevske vojske u grobnici svoje rođake na Novom groblju, jer svoju nije imao. Možemo samo da se pitamo šta će jedan srpski heroj, čovjek u godinama, koji je, sudeći prema fotografiji iz 1945. imate tu fotografiju na netu, bio zaista bolestan i iznemogao u takvom sabirnom centru. Biće da je to bila neka praksa, da su prvo tamo odvođeni. Dakle, ne postoji tačna priča, ne postoji sigurna priča o tome kako je skončao major Dragutin Gavrilović. Kaže Miloš, hvala, slušao sam samo da proverim podatak. Da, pa ti vidiš, danas se napreduje, svake godine novi čin. Dakle, spomen kosturnica branilaca Beograda iz 1915. podignuta je 1931. I njegovo kraljevsko visočanstvo je moralo sačeka 12 godina podigne tu kosturnicu na Beogradskom Novom groblju, po projektu ruskog arhitekta Romana Verhovovskaja. Na vrhu postamenta nalazi se figura, predstava srpskog vojnika, zapravo još jedan takav srpski vojnik se nalazi u dolini Jorgovane ispod grada Magliča u Ibarskoj, u dolini Ibra. Potpuno isti spomenik se nalazi, a u centru postamenta je figura koja predstavlja srpski grb, dvoglavog orla sa
krstom i ocirima na grudima, dok se dole, ispod postamenta, nalazi prikaz austro-ugarskog, odnosno nemačkog crnog orla slomljenih krila, kao simbol pobede srpske vojske u Prvom svetskom ratu. To je jedna od kosturnica. Druga je ona o kojoj sam govorio na Kalemegdanu, a treća je ona koja se nalazi u Košutnjaku. Tek 60. godina prošlog veka, kada Gavrilović ulazi u svetske vojne enciklopedije, komunističke vlasti u Jugoslaviji popuštaju i počinju da uvažavaju njegovo rodoljublje i herojsko delo. Naravno, u svim udžbenicima i naučnim tekstovima cenzori iz Saveza komunista su redovno iz citata njegove čuvene komande izbacivali reč kralj. Šta da se radi? Bili su alergični na njegovo kraljevsko visočanstvo. Šta se dešava? Ko lupa rukom? Ma nemoj, čoveče. Dobro. Kasnije političke promene, kod nas, dao Bog, sve zavisi od politike, pa i prošlost zavisi od politike, a ja razumijem, zavisi i sadašnjost, pa razumijem, zavisi i budućnost, a Srbija je specifična po tome što i prošlost zavisi od politike. Kao u Orwellovoj 84. menja se i prošlost kako dođe politika, pa su neke promene u Srbiji tamo za vreme Slobodana Miloševića omogućile jedno komotnije ovako poštovanje heroja i odavanje počasti, pa se tu i Gavrilovićevo ime je ponovo nešto zasvetlilo, mada je neću grešim dušu. Kao klinac sam učio u školi o tome. Za taj govor Gavrilovića znam oduvek. Nije da nismo učili, nije da je to bilo zabranjeno. Da se razumemo, ne bi bilo pošteno reći da nismo smeli da znamo to, da se nije znao za taj govor, nalazio se u čitankama, nalazio se u udžbenicima. Međutim, pogledate jednu takvu sentencu o odbranu Beograda, a onda u sledećoj lekciji kako se Hrvatska komunistička partija borila za vreme Drugog svjetskog rata, pa to negde vam se sve pomeša u glavi i dobije otprilike, da kažem onako, manje više istu težinu. Naravno, ja sam imao sreću da sam lično odrastao uz jednog od 1300 kaplara. Tako da sam se tih solunskih priča naslušao, mogu bi satima da ih pričam. Dakle, mnogo sam znao tih priča i za mene nikad Gavrilović nije bio ravan nekom Vladimiru Bakariću, nikad nisam pao u tu zamku. Međutim, znam da u mojoj generaciji, kao što danas kod klinaca vlada košmar u glavi povodom nekih drugih stvari, u mojoj generaciji je vladao priličan košmar u pogledu prošlosti. Kao što rekoh, Dragutin Gavrilović je odlikovan sa čitavih 18 odličja, da ih ne nabrajam sada ovde, pa ima i spomenicu Srpsko-bugarskog rata, spomenicu Svetskog rata, albansku spomenicu i njegova odlikovanja se danas nalaze u Narodnom muzeju u njegovom rodnom gradu Čačku. A ova pesma koju ste slušali na početku večerašnjeg programa, pesma Beogradskog sindikata Olovni vojnici, pokazuje koliko i u mlađoj generaciji Srba Gavrilović nije zaboravljen. Kod Srba malo jeste problem. Ako vidite da se nekome brzo iza umiranja ili pogibije diže spomenik, dobija ulice, da znate da je on samo u skladu sa ukusom epohe. Da to nema veze sa stvarnom veličinom. Kod nas je običaj da kad neko zaista veliki i stvarno veliki, mora dugo da čeka. Takav je običaj kod nas Srba. Oni koji hitro dobiju ulicu ili spomenik, obično su vrlo sumnjivi ljudi. I vrlo često se dešava, kao u slučaju Zorana Đinđića, da i smrt može se eksploatiše od strane političara. Dakle, da može i iz toga se cedi neka korist za neku političku priču. Aleksandra, osušiši mi se usta. Ako bih htjela da pustiš pesmicu, pa da se vratimo za par minuta u studiju. Molim? Pa nešto narodno, onako, lirsko više. Da, može i epsko. Vraćamo se u Gnev Srbije, pričamo o raniocima Beograda, piše Ljilja, kaže ovo samo za voditelja, alo vera majstore, a za suvo usta predlažem prepečenicu. Ne mogu, zgadilo mi se od kad mi je neko stavio alkohol u prepečenicu, ne mogu više uopšte da pijem ta čuda. Dakle, bližimo se kraju emisije, ostao sam dužan još nekoliko. Aleksandra,
kako me... Ti slušaš ove priče, za tvoju generaciju vrlo korisno da čujete. No, dobro, nije ni važno. Ostala su svedočanstva nekoliko srpskih oficira koji su se borili 915. godine na Dunavskom keju. Jedan od njih je Đorđe Roš, koji isto tako nije etnički Srbin kao ni Ignjat Kirchner, ali su se veoma hrabro borili tu i on kaže u tom paklu od smrti i oduševljenja ležalo je mirno cveće posle govora majora Gavrilovića, beli zumbuli u izlogu male cvećarske radnje. Pod utiskom govora svoga komandanta prišao sam izlogu i razbio staklo. Zakitio sam kapu zumbulom i gledao sa kakvom razdraganošću se kite i moji vojnici. Tako okićeni pošli su u smrt, sećao se posle rata Đorđe Roš. Inače, na Beograd je palo preko 100.000 projektila za 3 dana. Isto tako, Živko Kezić, najmlađi oficir, tada najmlađi oficir na Dunavskom keju, koji je ostavio svedočanstva o borbi prsa u prsa koja se odvijala na keju, ima isto tako zanimljivu sudbinu. Malo pre početka borbi njegov rođeni brat Ivan je došao kod njega u četu, hteo je sa njim zajedno da ratuje, a ovaj ga je odbio prosto da ne bi obojica izginula. Sreća je međutim namenila tako da je Ivan otišao u neku drugu jedinicu na Drinu i poginuo sa 19 godina prilikom prelaska Albanije. Isto tako 3 dečaka iz prve muške gimnazije, 12-godišnji Jovan Stanić, sin oficira, 14-godišnji Dušan Vujić, sin opštinskog delovođe i Svetislav Đorđević, sin učitelja, trojica 12-godišnjih dečaka doturali su municiju i drugu opremu vojnicima koji su se borili u prvim borbenim redovima. O toj trojici dečaka ostalo je kazivanje, odnosno zabeleška Bogoslava Vojnovića, đaka narednika u štabu odbrane Beograda. Dobiši naređenje da se probije do Nebojše Kule i preuzme jednu grupu zarobljenika, Vojnović je naišao na tu trojicu dečaka koji su sa vidnim naprezanjem nosili sanduk sa municijom u nameri da ga doture vojnicima na borbenom položaju. Ovaj prizor, gde 3 deteta učestvuju u prvom borbenom redu, naterao mu je suze na oči. Zgranuo se kada je, kako kaže, na jednom od njih ugledao ruke u krvavim zavojima koji su se već skoreli. On je dečake sklonio u obližnji zaklon, rekaš im da tu sačekaju srpski vojnike i da se sa njima vrate u grad. Nažalost, tu trojicu dečaka zarobili su istog dana austrougarski vojnici i, pošto je utvrđeno da su doturali municiju vojnicima, sva trojica dečaka od 12 godina su streljana u dvorištu jedne od obližnjih kuća. Tako se završio njihov kratkotrajni ratni put. I na koncu Ignjat Kirchner, koji je teško ranjen, kao i Dragutin Gavrilović, pa je lečen u Nišu, pa onda na brzinu putovao do Krfa preko Albanije i na tom iscrpljujućem maršu o njemu je brinula bolničarka Bosiljka Čajkanović, medicinska sestra rezervnog kapetana, komandira čete Veselina, profesora na Beogradskom univerzitetu. Na dugom putu između njih dvoje se razvila ljubav koja je na kraju završena brakom. Kirchner je sve vreme oko pojasa nosio srpsku zastavu iz Karađorđevog ustanka koju je sačuvao sve do povratka u Beograd. Teške rane u butnoj kosti nisu mogle same da budu sanirane, pa je upućen na lečenje u Francusku, gde je izlečen, ali mu je noga ostala kraća za 6 cm. U Francuskoj je završio elektrotehnički fakultet, a po povratku u Srbiju primljen je u inženjerijsko-tehničko odeljenje Ministarstva vojske Kraljevine Jugoslavije. Napredovao je do čina generala, a poginuo je na Uskrs 1944. od savezničkih bombi tokom bombardovanja Beograda. Bila je ovo još jedna emisija Gnev Srbije. Aleksandra i ja se polako opraštamo od vas. Sutra sam sa vama od 15 časova, četvrtak, i vidjet ćemo šta se desilo sutra, šta ima novo u Crnoj Gori. Nismo stigli time da se bavimo večeras. I u svakom slučaju okreni obrni, Aleksandra i ja želimo prijatno večer do sutra u 15 časova.